گوتار و شوپینرن رادیو آرباز اف ام لهر داری دنباش نها دمجمیر یکب دما قامش لو هولیری از علی عمر مازی گره کنوشی نوچه انجوار پیشکش بگم لید دست پیکی دا فرمو گرنگ ترین سرنوچه لی کردستان از سوریه چکدارن پیده کار 61 رخصتن سیویل راوستاند. لگن دوار چلاغا پیده در دوره 1000 هکتار زویین چاندنی کوبریا 4 سالنج عرب غمرستان دبون ها دیسان او زوی و گریاندن. لی باجار حسک ولات یکی سیویل جیانا خوش دست داو یکی دن بریندار بود انجام تقینا ماینکا چاندیده. جوانکی سریکانیه ج پنابرن روجاوای کردستان لباجار قزل تپایی لترکیه دا انجام کتناوی ج آواهی که بلند دا جیانا خوش دست دا. گروپا که کردی لجرناوی لیوای اکراد لحلبه تیدا مزراندن. ترکیه خو آمادت که کوچ چکن لدیجی بالا فران یم پیشکتی لسر خالین خوین چافدریه لسوریه بلا بکه. دنباش. جدر نخوجه هیچ باجار قامش لو را گاندن. کوچک دارن پیده کار 61 رخصتن سیویل لکردستان سوریه راوستاند. جدر نخوجه هی را گاندن کوچک دارن پیده لی دورند بین کنترول خدا به فرمان رژیم اسد کار 61 رخصتن سیویل قدغه کر. لگوری کو هنج دارن اشکره کریه پشتی کو پارێزگەهی حەسەکێ یە بەسەر رژیمە ئەسەد و دێ چارگۆشەیە ئەولەهیدا لەگەل بەرپرسên پێدێ جڤیا جوان را گوتبوو کو divê heftê rêxistinên sivîl karê wan were rawestandin ji ber ku tu xizmeta rejima Esed nakin û li gor xwesteka wan kar dikin. Ji aliyê xwe ve Basnews ragihan bû ku rejima Esed biryar daye ku her rêxistineke sivîlan be yan mirovî be yan mafnas be eger ne li gor xwesteka rejima Esed be wê diriya çekdarên pêdê re were qedexekirin. هاتیه راگهاندن کو گروبک کردی لجر ناوی لیوای اکراد لحلبه هاتیه دامزراندن هرگولین بهتر دوی راپورتی ده. مالپارا باسنیوز لسرداره جدارک نزیک جی رژیم سوریه راگهاند که حکومت روسیه کارجبو دامزراندن گروبک کردی لشکری مزن لجر ناوی لیوای اکراد دکه که اوجی ویل ناو رفین ارتش رژیم اسد ده لباجار حلب شر بکن. بیکو ارمانج هرگولین دامزراندن وی گروپی وره خویا کرن. مالپارا نافبوری هروها دازانین الگور جدرکه جچکدارین سوریه دموکراتی کنوچه که وها تیگوتن لتو زانیارین زیده لجموان دربار چاوانی و هرگولیا دامزراندن گروپک کردی لبتنی گوتیه که اگر هی ارمانج ویش بو باجار عفرین روجاوای کردستانی به و شاندن وی هزیش بو عفرینی به و پاشگاه خستنا داخوازا حکومت ترکیه جدور خستنا چکدارین یپکه جباجار عفرینی. جالی خواه هنجیداران جه پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده جمال پاری را راگهاندنه که او نوچه دور جراسیه بناف کرنه. درباره بچکرنا کردن عفرینی ین دناوا کمپین در دور حلبه اندام انجمن خوجهی یا ناوند عفرینی آزاد عثمان جه ارکره راگهانده بو. که پیده 1200 جوان کرد ین عفرینی لجیر ناوه هیزک لشکری شیعی بچکرنه که اگر هیا دشار ادلی بده بشدار ببن. هر حال گورج درن خوجهی بالکشاندن سرویه که کوکار و آمادکاری این قصد جشار ادلی برات نکرن و هجمارک مزن جچکدارین خواه شاندن حلبه کل گور چافدران او جبو بجداری دشار ادلی بده. جوانکی کرد جپنابرین روجاوای کردستانی لباجاری قزل تپایی لترکیه ده انجام کتناویج آواهیه که بلند و جانا خواج دسته. لگوری آگاهیان ریباز نیوز جوانک جه پنابرین کرد ین روجاوای کردستانی بناو احمد سینو که بخواج باجار سریکانیه یا لباجار قزل تپای سرب ماردینی و لترکیه ده انجام کتناویج آواهیه که بلند که لی کار دکر هر وها بسر تیلین الکتریکی ده کتبو که هربه بو بری که بگه جعردید انجام ده جانا خواج دست دایا. احمد کو بخواج باجار سریکانیه جدایک بوی سال 1999 بو نخوشخانه هاتبو و گوستن لیج بر تندبونا برینان جانا خواج دازده. ولاتی کی سیویل جانا خواج دست داو یکی دن بریندار بود انجام تقینا ماینک چاندیده لباجار حسکی. لگوری زانیارین رباز کو ماینک چاندی لنزیکی تاخغویران به تانگرکه مازوت ده تقیاوت انجام ده. اجو کار تنگری بناو دهام الاحمد جانا خواج دزدا و برای وی بریندار بو. اوه نجاره یکمه کو تقینن بوی اوائل باجار حسکی روددن تفلی کو چکدارن پیده و رژیم سوریه به هفره ریوبریا باجار دکن.
سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان دبیجه او سیناریویا عفرینه لسرانسری سنوری خواه به سوریه را جسروچه تا جزیره بوتان دوباره بکن. هرگولین بهتر دوی راپورتی ده. تەوی گوربوونا ناکوکیان divan rojên dawî de di navbera Amerîka û Tirkiye de lê derbarê krîza Sûriye bi giştî bi taybet nexşeriya min bicê hevkarî û hemahengî berdewam e. Herî dawî jî Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dibêje ew ê sînaryoya Efrînê li seranserî sunûrê xwe bi Sûriye re dubare bikin. Di kongreyekî Partiya Dad û Geşepêdanê ya Tirkiyeyê Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan got ew ê proseyên xwe ku beriyan ha ji bo parastina ewlehiya sînor dest pêkirine berfirehtir bikin. Erdogan her wiha got ew gefên ku ji Sûriyê rûbirûyî Tirkiyeyê tên dêjnav bibin û got ew ê sînaryoya ku li Cerablus û Bab û Efrînê bicî anîne wê li seranserî sînorê xwe ji Sûrûçê ta Cezîra Botan wata ji endî werê ta Kobaniyê bicî bikin. Ji aliyê xwe ve Xellûsî Akar, Wezîrê Berevaniyê Tirkiye di gotareke xwe de eşkere kir ku çalakiyên ku serbazên Tirkiye û Amerîka ji bo bicîkirina aramiyê li navçeyê pêk dînin li gorî prensîpên nexşeriya min bicê birêve diçin. Akar her wiha got ku hêzên Tirkiye dê rahînanên hevbeş bi hevşanên xwe yên Amerîkî re li min bicê di dema sê rojan de dest pê bikin. Ji hejdê hezêrana borî ve dewriyeyên hevbeş Tirkî Amerîkî nêzîkî min bicê li ser sînorê di navbera navçeya Mirtala Feratê û min bicê de birêve diçin. Tanha sih dewrî hatine birêxistin. Beriya çend rojan jî serokatiya erkana Tirkiye ragihand bû ku çekdarên YPG yên ser bi PYD ve dest bi vekşandinê ji min bicê û gundewarê wê kirine. Çekdarên PYD bi sê otomobîlan girtina bi ser gundê Kêşikê yê li devera aliyan ve û sê berbijêrên encûmenên xwecehî yên rejimê revandin. Ji dereke xwecehî ji devera aliyan li Kurdistana Sûriye ji rêbaz re eşkere kir ku çekdarên PYD yên bi navê Esayîşê bi sê otomobîlan girtine bi ser gundê Kêşikê yê ser bi bajarokê Çilaxa ve li devera aliyan û sê berbijêrên encûmenên xwecehî yên rejimê bi navê Abdulazîz Ramadan û Bineyyan Resûl û Keçawî roja şemiyê êvarî revandin û tanha caran vîsawan nediyar e. Ev yek tê tevlî ku sîpan hemû serokê giştî YPG soz ji parêzerê Hesekê re dabû ku tu astangî ji berbijêrên encûmenên xwecehî ku biryara rejima Esed di 16 meha bêdeldar bixe neyne kirin. Grûpên çekdar yên li Efrînê dimînin dibin pêkirinên xwe de derheqê Kurdên Êzîdî berdewamin. Li gorî hin jêdaran ji Efrînê eşkere kiriye ku hin mezarên Kurdên Êzîdî hatine têkbirin û li hin gundan jî ji bikaranîna merasîmên olaxwe hatine qedeğekirin. Kurdên Êzîdî yên welatiyê Efrînê ku ji berê de lê dimînin ji ziyanên ku gihişna Efrînê bêpar nemane lê belê hin siyasetmedar dibêjin ku ziyanên Kurdên Êzîdî mezintir bûn. Tirkiye ragihand ku pêwendiya wan û Amerîka duwarê leşkerî de lawaz nebûye û diyar kir ku di demeke nêzik de dewriyeyên hevbeş li min bicê dê werne birêve birin. Nîne. Wezîrê Derve Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu di Kongrekê Rojnamevanî de li gel hevşanê xwe yê Sirbî Vîsta Datîçîç balkişan ser nexşeriya min bicê ya ku di navbera Tirkiye û Amerîka li ser hatiye levkirin û diyar kir ku lawazî di peywendiya di navbera her du welatan de nîne. Oğlu her wiha diyar kir ku her du artêşên Tirkî Amerîkî berê xwe dane qonaxa cîbecîkirina dewriyên hevbeş li min bicê. Tevî ku çend rojan li ser demê xwe destnîşankirî bi ser ketî jî. Oğlu her wiha eşkere kir ku li dema borî de dewriyên artêşên Tirkî Amerîkî cuda dihatin rêvebirin. Lê di dema bê de wê dewriyên me hevbeş bin û wê kar were kirin ji bo damezrandina hêzeke parastina ewlehiyê li deverê. Oğlu dawiya Kongrê xwe yê Rojnamevanî de diyar kir ku Tirkiye wê derbasî qonaxa piştî min bicê bibe. Ew jî deverên Rojhilatê Çemê Feratê. Di çarê hezêrana borî de her du wezîrên derveyên Tirkiye û Amerîkayê li ser nexşeriya min bicê li hev kirin gotê de li ser derxistina çekdarên PYD ji bajar û vegerandina ewlehiyê li hev kirin. Tevî vekşandina çekdarên PYD ji bajarên min bic lê tanaha bêhtir ji sî dewriyên Tirkî Amerîkî li ser sînorên min bicê tanaha hatine birêvebirin li gorî rêkeftina nexşeriya min bicê di navbera her du welatan de.
Di pazaya tabaqa sala 2016 çekdarên Sûriya Demokratîk yên bi ser pêdê ve û bi alîkariya hevpêmaniya navdewletî li dijî Daişê bajarê Minbic kontrol kirin. Piştî got bi sedan ji ciwanên Kurd kirin qurbanî di ber bajar de. Rêveberiya PD li Rojavaya Kurdistanê hejmarek zevî li Erebên Xumar vegerandin. Rojnamaya El Hayat ya Londonî belav kiriye ku PD derdora 1000 hektar zeviyên çandiniyê ku beriya 4 salan li gundewarê navçeya Çilaxa ji Erebên Xumar bi bihaneya ku malbatên wan zeviyan li Reqayê dimînin standibûn lênha dîsan ew zevî vegeriyandin. Li Rojavaya Kurdistanê ji salên hefteyî ve rejimê projeya Zinara Erebî bicî kiriye û ji berî wê projeyê derdora 300 kilometrî ji Endîwerê ta Serêkaniyê bi berfirahiya derdora 15 kilometreyan zinarek ji bo bicîkirina Erebên Xumar ku ji Reqa û Tabqa û Dêra Zorêna hata avakirin û derdora 3 milyon donum zeviyên Kurdan li ser wan Ereban hatine belavkirin û 42 gund ji bo wan hatine avakirin û ta weke îro jî hîn ew proje li dar e û hemû asankarî ji bo çandin û çinîna wan zeviyan û birêvebirina jiyana rojana ji aliyê PD ve ji bo Erebên Xumar têne dabînkirin û gelek ji wan di nava dezgehên PD de ne nexasim yên ewlekarî û leşkerî de cihê xwe dîtine. Medyayên Tirkiye ragihandin ku welatê Tirkiye xwe amade dike ku çekên li dijî balafiran yên pêşketî li ser xalên xwe yên çavderiyê li Sûriye belav bike. Bêtir pêzanîn di vê raportê de. Ji derên ragihandinê yên Tirkiye ragandin got Tirkiye dixwaze çekên li dijî balafiran yên pêşketî li xalên xwe li gundewarê Idlibê bicih bike. Şêderên Tirkî li ser zarê berpirsên Tirkî ragihandin got ev biryar hat di civîna fermandeyên pilebilind yên leşkerî yên artêşa Tirkiye li gel rêsipiyên gund û bajarokên Idlibê û Hemayê. Her li gorî zanyariyan got biryara belavkirina çekên li dijî balafiran li ser xalên çavderiyê wekû amedebûnekê ye ji bin pêkirinên got eger heye goldevera kêmkirina astê şer werin pêk anîn. Ji derên navbûyî ragihandin got di heman civînê de biryar dan got civîneke din li xala çavderiyê ya Tirkî li Morikê li darxin ji bo zeralkirina navnîna hikûmeta Tirkiyê ji deverên kêmkirina astê şer li Idlibê re. Di heman civînê de berpirsên Tirkî ji rêsipiyên Idlibê re diyar kirin. Got wezîrê welatê wan yê derve ji efşanê xwe yê Rûsî re gotiye Tirkiye tu caran nahê li Idlib were topbaran kirin. Eger ji ber terorê be sînorê wê ji me re destnîşan bikin û em dizanin çawa peywendiyê bi terorê re bikin. Ev civîn û biryara Tirkiye tê di demekê de got çekdarên rejîma Sûriye xwe amade dikin ji bo destpêkirina şerekî mezin ji bo vegerandina parêzgeha Idlibê di bin kontrola çekdarên rejîmê. Bêhtir ji 12 xalên çavderiyê yên Tirkiye li Sûriyê hene li gorî biryara civîna asîtana ku li parêzgehên Idlib û Heleb û Hema û Laziqiyê hatine belavkirin. Got hemî deverên dibin destê opozisyona Sûriye de ne. Serkirdeyeke PD ragihand ku eger heye ku di pêşerojê de çekdarên Sûriyaya Demokratîk yên bi ser PD ve tevlî artêşa rejimê bibin. İlham Ahmed serkirdeya PD di hevdîtineke televizyonî diyar kir ku eger rêkeftin li ser pêşeroja Sûriye û şêweyê desthilatê tê de hate kirin, eger heye ku çekdarên wan tevlî artêşa rejima Sûriye bibin. Di dema dawî de du civîn di navbera serkirdeyên PD û rejima Sûriye li Şama paytext derbarê pêşeroja bajarên Kurdistana Sûriye û egera vegera rejima Sûriye ji bo wan bajaran hatin derxistin. Serokê Amerîka ragihand ku pereyên ku ji aliyê Amerîka ve hatibûn destnîşan kirin ji bo programa peydakirina cîgiriyê li Sûriye wê Erebistana Siûdiyê li xwe bigire. Donald Trump serokê Amerîka li ser malpera xwe ya fermî Twitter belav kiriye ku 230 milyon dolar ku welatê wî di dema borî de destnîşan kirbûn ji bo Sûriye û ji bo siyaseta derveya Amerîka were bikar anîn. Erebistana Siûdiyê û hin welatên din yên têr pere li rojhilata navîn wê ji dêvla Amerîka pereyan pêşkêş bike ji bo dubare avakirin û peydakirina cîgiriyê li Sûriyê. Penaberên Rojavaya Kurdistanê yên li kampa Gawregoskê dimînin amadekariyên cejna qurbanê dikin û hewl didin
کێفخۆشیەک دناوا ماڵێن خۆدا دروست بکەن تەوی ڕەوشا پەنابەریە کامیرەیە ڕێباز سەردانە کامپا گەورە گۆسکێکە ڕوژنێزیک و ڕەوشۆپاند. خودی جشنا منك عيدادي بهت باشتر وش في عيدي امناك حركه نينا شغل نينا عالم بطاله قالك بقولوا مناسب امناك قالك يا عيدادي كريم في عيدي كيم ذكري مناسب اولو ما كل شيء تشكرنا مع صابح تشكرن وم حدنا جلاش زارو كي خرب كرم خدي دحر دو كتشكي من هوانا از جلاش مار بكرم وم قالك كيف خوشن في عيدي خدي روشا عيدي قالك خوش عالم حمو كيف خوشين الفيدك الفيدك مش خرد رزقن بسكويتاتين شجراتين دفروشن وعالم حمو كيف انا ابعد ما قالك خوش بو وان شاء الله هر سال دم خوشي هەروەها پەنابەرên Rojavayê Kurdistanê yên li kampa Dareşekranê dimînin jî amadekariyên cejna Qurbanê dikin û bi wê mebestê berê xwe didin nava bazara kampê ji bo destxistina pêwîstiyên xwe. خدي عيدا ما باش الفيدا عالم جي تين ذكرن في جامعة ونا هاتنا جبوا عيدا جلاش بور بكرن بس عيدا دي باشتر وش في عيدا بقلكي عيدات هالي أنا وقيا في تركيا عالم جي حيري معنا نازستان أنا هافيني جلا بكره برفي كشغل بشكل كين ويا براستي في عيدا نوك عيدا دي هي ما مفكرنا ولا طيخة هي ما قلك أوا خدي أوا عيدا يصار نوك عيدا صار عادية شيء خوشتره بقالك يجي يوم دجناوا بيروز دكن وهرصار كيف خوشي بين إن شاء الله سلم لتيمة تمام هذا وبخذي أجواء عيدة قالك يخوشها بس هو قوتي نوكا عيدا روجية هاي بقولها عالم بشكل أوجو قوتي بري حاضر يخو كربون بري وقوتي أشياء يخو حاضر كربون ها قوتي عيدا حاجية بشكي يقولوا يعني تشتكي من الطلبة يقولوا بشكي من يعني نوكا عيدا رمضاني وأنا كيها وبخدي عالم وقوتي كيف هوايا بشكل فقيري يجي بسرخر كده هاتيا بشغل بشيك يعني عالم بطال معنا بشغل معنا هي ما تقول بشكل آرام شيء بشغل شيء لسر مسلمانة حموكي وملتين كرد تايبت يعني لگوری کو دادگاه بلندی عربستان سعودیه بریا چند روزان رگاند بو صبح سهشنبه 21 مه یکم روزا جشن قربان یا پیروزه هەروەها هەرێما کوردستانی ژی ڕاگەهاند بوو و 7 ڕۆژ بۆ کار بەستا جەژنێ هاتنە دەستنیشانکردن بەردەفکێ فەرمیە حکوومەتا کوردستانی سەڤین دەزی دابووزانین کۆ کاربەس ji 19 مەهێدا دەست پێت کەوت تا 25 مەهێ وێ بەردەوام بە بناوی خوا و تیما ڕێباز ئەم جەژنا قوربانێ لە هەمی گۆدار و شوپینەرên ڕێباز و ملەتێ کورد لە هەر چار پارچەیەن کوردستانê پیرۆز دەکەن گۆدار و شوپینەرên me berî ئەم نوچەیان xwe bidawî bînin دووبارە me senûçeyan bêne bîrawa li Kurdistana Sûriyê çekdarên PD karê 61 rêxistinên sivîl rawestand. Li gundewarê Çilaxa PD derdora 1000 hektar zeviyên çandiniyê ku beriya 4 salan ji Erebê Xumar standibûn niha dîsan ew zevî li wan vegeriyandin. Li bajarê Hesekê welatiyekî sivîl jiyana xwe ji dest da û yekî din birîndar bû di encama teqîna mayîneka çandî de. Ciwanekî serêkaniyê ji penaberên Rojavayê Kurdistanê li bajarê Qiziltepeyê li Tirkiyê di encama ketina wî ji avahiyeke bilind ve jiyana xwe ji dest da. Grupeke Kurdî li jêr navê Lîwayê li Ekrad li Helebê têda mezrandin. Tirkiye xwe amade dike ku çekên li dijî balafiran yên pêşketî li ser xalên xwe yên çavdiriyê li Sûriyê belav bike. Nûçeyên me bi dawî hatin her şad û bextewar bin.